Il-Prim Ministru Joseph Muscat beda 3 ijiem ta' żjarat f'6 bliet differenti madwar l-Ewropa bħala parti mill-impenji uffiċjali tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel żjara fi Stokkolma iltaqa' mal-Prim Ministru tal-Iżvezja, Stefan Löfven, li nnota kif il-Presidenza Maltija qed tkun suċċess. Qal li l-Iżvezja taqbel ma' Malta dwar il-bżonn ta' Ewropa iktar soċjali, kif ukoll li l-Presidenza Maltija tat importanza lil kwistjoni tal-immigrazzjoni. Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li dwar l-immigrazzjoni l-affarijiet bdew mixjin il-qudiem, dana kollu l-Unjoni Ewropea għadha mhijiex maquda biżżejjed. The other avenues is discussing with 3-4 member states that are still skeptical and understanding why they are skeptical, understanding their reasoning, and coming out with maybe a more holistic solution. Am I optimistic? I'm optimistic on the fact that we will work until the last minute to try to get something out of this. Fi Stokkolma, żewġ Prim Ministri marru għal kommemorazzjoni annwali u tqejjid tal-kuruni tal-fjuri f'ħoġor il-qabar tal-eks Prim Ministru tal-Iżvezja Olof Palme. U minn Stokkolma għal Praga fir-Repubblika Ċeka fejn intaqa' mal-Prim Ministru Bohuslav Sobotka. Fost oħrajn il-Prim Ministru Ċek faħħar l-impenn ta' Malta biex fil-Malta Summit intlaħaq ftehim uniku dwar immigrazzjoni illegali fuq livell estern. Minna l-oħra wasosna li Repubblika Ċeka għandha pożizzjoni differenti fuq id-dimensjoni interna ta' kif għandu jinqasam il-pis tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministri tkellmu wkoll dwar il-bżonn li l-Ewropa tkun iktar soċjali, fejn jista' jkun għaliex mhux kull pajjiż jaqbel ma' kollox, iżda importanti li nkomplu nimbuttaw favur Ewropa soċjali. Fi żjara qasira fi Praga, l-Prim Ministru sab ukoll ħin iżur l-investiment Malti tal-Lukanda Korinthia. L-erba' u l-ħamis l-impenji ta' delegazzjoni Maltija mistennija jissuktaw fir-Rumanija, fil-Greċja, f'Ċipru u f'Ruma, blaqat mal-mexxejja tal-pajjiżi rispettivi.